وەکە هەر کەس بزانێ نەتەنێ ئەف دروژên ku êrişî Bakur û Zilatê Sûriyê tênekirin li du taxên weke Şêx Mexsûd û Eşrefiyê hêzên hikûmeta demkî yan jî çeteyên hikûmeta demkî Daeş çeteyên dewleta Tirk û bêdengiya hêzên navdewletî li ser her du taxan qirkirinekê li ser gel çêbû kûkûjiyên li ser gel çêbûne qirkirina etnîkî li her du taxan çêbû ne tenê cara yekeme ku ev qirkirin çêdibe lê mîna ku li Şêx Mexsûd û Eşrefiyê çêbûye û bêdengî û êrişên topya kûn heta roja îro em bêjin bi mîna vê wehşiyetê çê nebûye helbet demê ku em behsa qirkirinê dikin vê ku em behsa berxwedana ku yê dîrokî jî bikin ew berxwedana ku di hezar salan gelê Kurd li ser wê rabûye her tim dayîk û bav zarokên xwe li ser vê esasê mezin dikin û wisa tînin vê astê qehremanên ku bê tereddûd biryara mirinê dan çima ji ber ku bi vê biryarê jiyan afirandin bi vê biryarê rûmet parastin bi vê biryarê gel parastin bi vê biryarê bêdengiya ku hêzin navdewletî hişkû şerm dike fermandarên weke Ziyad Heleb Deniz Rûjbîn Hawar Dilbirîn Paraşîn Gerîla û hevriyên wan yê ku her du taxan gihîştin asta şehadetê ew biryardariya jiyaneke bi rûmet bû ew berxwedana rûmetê bû berxwedana şerefê bû berxwedana dîrokî bû ku li ser şûpa zerîfeyan Besêyan Leyla Qasiman Şêrîn Elenhûryan Arînan û rêvanan avêstan û heya roja îro ew şûp dewam dike niha jî em dibînin êrişên ku li ser Bakur û Zilatê Sûriyê têne kirin êrişên ne ji rêzê ne helbet pîlaneke ne ji rêzê û helbet komployeke ku em dikarin bêjin pir alî ye hêzên êrîş dikin yan jî em bêjin ku ji ber ku dema mirov dibêje hêz xwebrêxistin dike hêz fikrekî azad demokrat bi xwe re ava dike ev çeteyên ku berebar yê ku êrîş dikin ne mirovatî ne fikir ne ehlaq li gel wan heye ji ber ku çeteyên hikûmeta demkî Daeş çeteyên dewleta Tirk û bêdengiya hêzên navdewletî dihêle ku ev qirkirin li ser gel bênekirin viya em dibînin êrîş ne ji bo axakê dagir bike na ne jî ji bo kê enerjî bigire dest yan jî em bêjin serweriyê xwe ferz bike na êrîşekî tûnekirinê ye êrîş li ser hebûnê êrîş li ser azadiyê li ser demokrasiyê ji ber ku eger em warin rastiyê û heqîqetê em viya dibînin yê ku Sûriyeke demokratîk ava bike yê ku Sûriyeke azad ava bike ev gelê bi derê bû ev hêza yê ku îroj bi berxwedaneke bêhempa şer dike berxwe dide çima 15 salin wekere rêberiya xweser gelê herêmê kêlî bi kêlî xwarê xistinkirin kêlî bi kêlî saziya xwe avakirin kêlî bi kêlî li ser fikrekî azad li ser projeyeke netewa demokratîk hatin gel hev bê ku ferq û cudahî çêbibe bê ku ferqekî etnîkî ferqekî taîfî çêbibe bi rihekî ji pola her tim li eniyê şer bûn her tim li eniyê berxwedanê bû her tim li eniyê avakirinê bû ev hêza ku em niha behsê dikin yê ku bê tereddûd li eniyên şer berxwe didin fermandar û şervanên Qesedê YPG ji kur moral digirin ji gelê xwe dê û bavê xwe çima ji ber ku em wisa perwerde kirin em wisa anîn vê rojê ku em tu carî teslîmiyetê qebûl nekin em tu carî serîtavandinê qebûl nekin tu carî çûkdanînê qebûl nekin
چه ام قبول بکن جیانه که برومت ام چه قبول بکن جیانه که آزاد ام چه قبول بکن مرواتیه که آزاد و گله که آزاد به هفره اموی جیانه به هفره جیان بکن ایروش اف برخودان بسایه ده گلیه جبرکو ما لکوبانه دیت یکو مرواتی پاراست نکی امو ساتینن سرزمان جبرکو حقیقت بو جبرکو هات جیان کرن یکو مرواتی پاراست گلی به هرمی بو شروان به هرمی بو یک تاخما بو لکوبانه ل برخودانا گل به شروان خورا به فرماندار خوا به زاروک خورا هیچ کوبانه سر بکده پیشگیری گلن سرانسری جهانه هیچ کوبانه سر بکده اف برخودانی تن الور نما بندابا تشی میجی به شاهدیه دیگه برخودانا که مگود برخودانا کجمرن ماستر بو جبوی جی انویاد انتخازم بیجی ایریش گرانن ایریش توپیاکونه هتا شیه چتین دولتا ترکیه داعش کو هر تم مگود کو خطری خوازیده دبه و نبه تنه بلایا سر با کروجلات سوریان سوریه و ببه بلا جبو حموم رواتی کو ما بتره جان خو فدا کرد کو ام بیم رواتی بپاریزن بدنگی آهیزن ناف دولتی جی جواکا ناف دولتی جی بیا رجی رو بدکه برخودان ایروج ام دبینن مورال و برخودان کو تیرا برکرین جمله حواله موا به چپر شردا ویا رادخینه برچاوا ادعای کو جانک مهبه جانک کو از بو گله خواه هل بجیرم او جانا برومت و آزاده او جانا کو تجاری تسلیمیت قبول نکه به روحی برخودان تی دوام کرن به موراله برخودان تی دوام کرن جبونا ویجی انبیا گله مر راد بیجن زاروکی کو و مازن کرن زاروکی کو و پرورده کرن زاروکی کو و هیچ کو به آسته قهرمانی و فدایتیه جان خواه فدا بکن جبو کو هبونه که برومت آوا بکن بپاریزن به کو پیوسته کو ام به هفره شرگل شورشگری وکه کو چوال کوبانه بندابا تشینه لرقای کو مدعش تو نکر تیدا الباغوز کو مدعش تیدا تو نکر افسکنا گل بديكو ام بهفرة للساحايا بن بهفرة لقادام بن بهفرة لجنگا برخوداني بن جنگا رومتي جنگا هبوني بن شما جبركو اف 7 سالا مسوگر کرنا آزادی گلانه 7 سالا مسوگر کرنا اراده گلانه اف 7 سال و تجاری به تسلیمیت و تجاری سری تواندنه نه سری و به برخودان با آزادی وره سری جبوه جی پیوسته هزن ناف دولتی جی جواکا ناف دولتی جی دش کرولالبون خواه برده پیوسته کو هر کچک برح دنیزان فرشینان و روشبینان و گریلان تبله ببه لجنگ برخودانه به لجنگ رومته به و هبونه به پیوسته هر خوفتک به گوتنا زیادان رابن سرپیان بگوتنا دلبریان و هواران رابن سرپیا بوی رحه لقادام بن بوی رحه لجنگ برخودانه بن ام بهبرا زیا جارك بتر ادعاء بكن وتيدا إصرار بكن كو أم بهفرة هنا وأم بهفرة جيانك برومت جيان بكن شما جبركو ديروك جي أم ميزة بكن أم إيرو جي ميزة بكن تجار تسليمات نهاتي قبول كن تجار سريطوان نهاتي قبول كن وتجار شنقدانين نهاتي قبول كن جبوي جي جزیلانان بگیره جبریتانان بگیره جلیلا قاسمان بگیرن جینا امینی بگیره شیرین علمهوریان بگیره و لبدره جی آوستان آرینان بارینان و بحزاران کچه وی گلی تجاری تسلیمیت قبول نکن ام دبینن گل ما هم باکور و جلات سوریه هم لتباهی دنیای و بطایبت لباکور کردستانه هر تم القادة جنگینه هاتم لجل جل رجعوا وبكرو جلات سورينا بذيه وبيويستكو
هر چار آلین کردستانê û hemû Dunyayê bi vê rihê em rabin Serpya, bi vê rihê hebûna şûreşa Rojava, hebûna destkeftiyê gelan, hebûna azadiya gelan ê ku bi fikrekî azad, bi fikrekî demokrat ev ya îsbat kir ku 15 sal tenê mirov dikare bêjî ku jiyaneke azad, jiyaneke demokratîk hat jiyankirin Bakur û Jilatê Sûriyê û ev jiyan jî çi qas êrîş hûb bin, çi qas qirkirin were, tu qirkirin û tu êrîş nikare rihê ku bi azadî, dilê ku bi azadî lê dide, fikrê ku ser azadiyê xwe nûjen dike, ew hebûna ku xwe li ser azadiyê perwerde dike, ev ji ortêra nabe. Çi qasa qirkirin jî pêk were, wê fikir her tim nûjen bibe, wê her tim di bîra mirovahiyê de jî bimîne, ji bo wê jî em dibêjin weke şervanên vê gelî, şervanên YPJ, weke fermandarên YPJ, em dibêjin ku em bi gelê xwe hene û em ê bi gelê xwe ra rûmeta gelan, îradeya gelan biparêzin û em ê projeya netewa demokratîk bi ser bixînin bi iddiaya ku ziyadan û denîzan îsrara ku bi wê rihê em ê tu carî deş biryarê xwe, deş hebûna xwe, deş berxwedana xwe tu carî gavan navêjin.